Neke životinje mogu vas ubiti u sekundi, ne zato što su gladne, već zato što ste se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Od džinovskih ubica do sitnih stvorenja sa otrovom jačim od bilo kog oružja, danas otkrivamo 10 najopasnijih životinja na planeti. Ostanite do kraja, jer broj 1 je čudovište koje nećete ni vidjeti dok ne bude kasno. Najotrovniji pauk na svetu i najgora noćna mora svakog koji voli banane. Dobio je nadimak banana spider jer se često krije u grozdovima voća. Njegov otrov izaziva paralizu, bolove, gušenje i smrt u roku od 30 minuta. U Brazilu zabeleženi su slučajevi gdje su ljudi umrli na putu do bolnice jer antiserum nije stigao na vreme. Jedan poznat slučaj dogodio se u Londonu 2005. godine. Čovjek je iz supermarketa doneo banane kući i iz kese mu je ispao ovaj pauk. Završio je u bolnici sa jakim grčevima i otežanim disanjem. Preživeo je, ali jedva. Ono što mnogi ne znaju, njegov otrov sadrži neurotoksin koji izaziva i bolne spazme mišića, pa čak i privremenu paralizu celog tela. Na 9. mjestu nalazi se tajpanska zmija. Poznata i kao inland tajpan, najotrovnija zmija na planeti. Jedan njen ugriz može ubiti 100 odraslih osoba, ali ova zmija nije agresivna. Naprotiv, izbegava ljude. Zato se o njoj retko čuju priče. Ipak, 2020. godine u Australiji jedan farmer iz Queenslanda imao je sreću u nesreći. Dok je pomerao seno, zmija se sakrila unutra sena i ugrizla ga je za ruku. U roku od 45 minuta počeo je da gubi svest. Samo zahvaljujući brzoj intervenciji lekara i antiserumu preživeo je. Tajpan ima otrov koji napada nervni sistem i krv. Kombinacija koja ubija neverovatno brzo. Na 8. mjestu nalazi se slon. Slonovi su simbol mudrosti, ali i sile koju ne želite da vidite protiv sebe. Svake godine ubiju više od 100 ljudi, najčešće u Indiji i Africi. 2016. godine u Indiji razjareni slon je upao u selo u državi Zapadni Bengal. U nekoliko minuta srušio je 6 kuća i usmrtio 3 ljudi. Kasnije je utvrđeno da su ga ranije meštani tog sela maltretirali i oterali iz sela. Da, slonovi pamte, pretpostavlja se da se vratio po osvetu. Kada slon podivlja, ne može ga zaustaviti ni oružje. Jedan udarac surlom ili gaženje nogom i čovjek je zgnječen. Zvuči surovo, ali slonova snaga je bukvalno razorna. Na 7. mjestu nalazi se nilski konj. Možda deluje smešno, ali nilski konj je najsmrtonosniji sisar u Africi. Ubije preko 3000 ljudi godišnje. Ljudi ga često pokušavaju slikati iz čamca, ne znajući da nilski konj napada čim se osjeća ugroženo. 2014. godine u Ugandi čamac sa turistima prevrnuo je nilski konj. 5 ljudi je poginulo, uključujući i jedno dete. Oni mogu da trče 40 km na sat i da vas pregrizu napola. Imaju vilicu jaču od lava. Iako su biljojedi, jako su teritorijalni i napadaju sve što uđe u njihovu reku. Na 6. mjestu nalazi se krokodil. Najveći reptil na svetu i najopasniji predator u vodi. Može narasti do 6 metara i težiti preko 1000 kilograma. Napada iz zasede, a kada zgrabi sledi death roll, smrtni obrt kojim polomi kosti i udavi žrtvu. 2018. godine u Australiji pecaroš Chris Page nestao je pored reke Daintree. Svedoci su vidjeli kako ga je krokodil povukao pod vodu. Njegovo telo pronađeno je sljedećeg dana. Ove životinje su toliko brze da ni profesionalni vodiči ne mogu uvek da reaguju, a njihov napad traje
manje od sekunde. Na mestu broj 5 nalazi se škorpion. Njegov otrov može da izazove paralizu i zastoj disanjih organa za manje od 20 minuta. Najopasniji je zlatni škorpion iz Severne Afrike. U Meksiku svake godine više od 3000 ljudi umre od uboda škorpiona. Zanimljivo je to da ih lokalno stanovništvo koristi u tradicionalnoj medicini, ali lekari upozoravaju da je to izuzetno opasno. Na mestu broj 4 nalazi se leopard, senka smrti. Najopasniji od svih mačaka, brži od lava, tiši od tigra i potpuno nepredvidiv. U Africi i Indiji napadi leoparda su češći nego što mislite, ali retko dospeju u vesti. Jednog dana u gradu Bangaloru leopard je ušetao u školu i povredio 6 ljudi, među njima i čuvara koji je golim rukama pokušao da ga zaustavi. U Keniji jedan lovac nije imao ni sekundu da reaguje. Leopard ga je napao iz zasede i usmrtio na mestu. Leopard može da preskoči daljinu veću od 6 metara i da ubije čoveka jednim ugrizom za vrat. Za razliku od lava koji riče pre napada, leopard ne daje nikakav znak. U noći on je samo senka, a kada se senka pomeri, već je kasno. Na trećem mestu nalazi se velika bela ajkula, kraljica okeana i tiha smrt. Njena čeljust može da prepolovi čoveka jednim ugrizom. Sa više redova zuba, raspoređenih poput žileta, velika bela ajkula oseti i najmanju kap krvi u vodi, čak na udaljenosti od nekoliko kilometara. Iako se ljudi ne nalaze na njenom meniju, ponekad dođe do kobne greške. Ajkula vidi senku na površini, pomisli da je to foka i napada. A kada ugrize, retko koga pusti živog. U Australiji, na plaži Vage Island 2012. godine, surfer Ben Lindsay bio je u vodi sa prijateljima. Bez ikakvog upozorenja, ogromna bela ajkula, duga više od 4 metra, izronila je ispod daske i povukla ga u dubinu. Njegovi prijatelji su čuli samo krik i videli talas krvi koji se širio morem. Spasioci su stigli za nekoliko minuta, ali od Bena su pronašli samo dasku. Jedan od svedoka izjavio je: more je postalo crveno za manje od 5 sekundi. Velika bela ajkula napada munjevito, sa snagom koja razbija kosti. Ugriz je snažniji od ugriza lava i krokodila zajedno. Može da iskoči iz vode pri brzini od 50 km na sat, što je dovoljno da potpuno izbaci telo iz mora. Ona je savršen predator, brza, nečujna i smrtonosna. U njenom carstvu nema drugog pravila osim jednog. Ako si u vodi, ti si gost, a ona odlučuje da li ćeš otići ili nestati. Na drugom mestu nalazi se riba kamen, smrtonosni predator. Riba kamen, poznata i kao sinancea, skriva se među stenama i koralima tropskih mora. Na prvi pogled izgleda kao obična stena, ali njene bodlje sadrže potentni neurotoksin. Svaka bodlja može da ubrizga dovoljno otrova da paralizuje i ubije odraslu osobu. Bol nakon kontakta je intenzivan. Opisuje se kao osjećaj da ti gore kosti i mišići. Yep. I already feel burn. I can feel it spreading up my finger right now. And it does not feel good. Wow, the tide is coming in. All right, here, let's... hang on. Let's move out of here. The tide's rolling. You okay, Mark? Yeah. Incidenti su zabeleženi širom Indo-Pacifika, posebno u Australiji i Papui Novoj Gvineji.
Jedan od dokumentovanih slučajeva desio se u Australiji, u Queenslandu, kada je ronilac stao na ribu kamen. Odmah je osjetio oštar bol, javila se oteklina i grčevi. Brza intervencija medicinskog tima i antidot mu je spasila život, ali je opisao bol kao najjači koji je ikada osjetio. Naučni izveštaji pokazuju da otrov ribe kamen može izazvati paralizu mišića, teškoće u disanju i zastoj srca. Riba kamen ne napada aktivno, ona je pasivna. Smrtonosna je samo ako je slučajno dodirnete ili stanete na nju. Zbog toga su plićaci u Australiji označeni upozorenjima. Turistima se savjetuju nošenje zaštitnih cipela u plićaku. I na prvom mestu je meduza kutija, tihi dželat tropskih mora. Na prvi pogled izgleda bezopasno. Providno telo, veličine šake i dugi, nežni pipci koji se vijore kroz vodu. Ali to je maska. Meduza kutija, poznata i kao kutinjaca, najopasnije je morsko stvorenje koje postoji. Njeni pipci, dugi i do nekoliko metara, prekriveni su hiljadama mikroskopskih igala. Svaka sadrži smrtonosni otrov koji napada nervni sistem, srce i krvotok istovremeno. Čovjek može umreti za manje od 3 minuta. A u većini slučajeva smrt dolazi pre nego što stigne pomoć. U Australiji, gde je ova meduza najčešća, plaže tokom leta imaju posebne mreže kako bi sprečile njen ulazak. Ali ponekad ona ipak prođe. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se u severnom Queenslandu, kada je 8-godišnji dečak plivao u plićaku. Samo nekoliko trenutaka nakon što ga je meduza dodirnula pipcima, počeo je da vrišti i da gubi svest. Uprkos brzoj reakciji spasilaca, on je nažalost preminuo na putu do bolnice. Lekari kažu da su opekotine od meduze kutije toliko jake da telo izgleda kao da ga je spržila struja. Preživele osobe opisuju bol kao da im koža gori iznutra, dok otrov bukvalno isključi srce. Postoji antiserum, ali mora se primeniti odmah, u roku od nekoliko minuta. U suprotnom, telo jednostavno ne može da izdrži tu količinu otrova. Iako je gotovo nevidljiva, kutinjaca svake godine odnese desetine života širom Pacifika i Indijskog okeana. Ona je podsjetnik da najveća opasnost u prirodi nije u zubima ni u kandžama, već u tišini i u lepoti koja vara. I to je bio naš izbor 10 najopasnijih životinja na svetu. Bića koja dokazuju da prava smrtonosna sila često dolazi u tišini.